eshaya skisi bafa. I wish bafethu ukuthi wonke umuntu efunde ukuthi don't trust anyone, ungathembi umuntu as long as ingasiwa kini. Ngikhumbula mangisuka ekhaya kaNongomo, umama lapho wayengithengisela inkomo, ethengisa inkomo for ukuthi mina mangifika eJuzi ngizama ukuthi ngenze izinto zami zibe fast, ngoba siyazi ukuthi umsebenzi njengamanje kuyadizwa ukuze uzongena emsebenzini. Okay, umama wathengisa inkomo, ngahamba ngiphethe 10,000 zekhona la eJuzi. Okay, one day siphume sela eSoweto eDoronkop, kunemayini ekuthiwa kuseDoronkop la eSoweto. Masifika lapha sihlale egeyithini somaketha siphethe ama-CV, akuphuma omunye umuntu esibafethu nihlaleleni la sithi naye sifuna umsebenzi. Okay, njalo umuntu niyazi ukuthi umsebenzi oswatholakala kalula vele manje, yonke into ifuna imali. Mina nganisiza ngoba ngiyi-HR yakhona la ngaphakathi ezisho igama lakhe. Okay, hawu okusho ukuthi izinto seyizoqonda mfethu wena mawuthi i-HR ngabe ungafuna malini? Ethi lo mjida kithi sasiba yi3, ethi lo mjida kithi asilungiseni ama 6,000 uzosinika nje umsebenzi wasemayini, sizongena permanent. Kwasho ukuthi ngoba vele nami nganguphethe-ke u10,000 ona umama wayethengisa inkomo. Okay, bekhipha babe nayo vele ama 6,000, bekhiphe bemnike lo mjida ethatha ama CV as usual. Phela i-HR siyajabula nathi ukuthi asesothola umsebenzi. Washo ukuthi ngoba nami ngaleyo day bengayiphethe imali. Okay, labana ababeyiphethe imali kwathiwa ababuye tomorrow uzofuna ukuthi beye e-school mine. Okay, nami ngoba ngangayiphethe imali, okay, the following day ngayiphatha imali yami, amasifika vele sihlale as usual egeyithini, ephinde phume lo mjida ephinde ezocollect imali yami. Kanti mfethu asibuzanga elangeni, umjida loya ethatha imali zethengene ngaphakathi ezumuntu osawusibhukhela ngaphakathi e-school mine. Ngutshela ukuthi mfethu sahlala sithwela ngo7 ekseni, kwashaya u5 late umuntu next ukuphuma. Lapho saze sadecide khona ukuthi singene ngaphakathi, sifike sifuna umuntu lo njengoba besishila igama lakhe. Masifika ngaphakathi laphana kuma security siyawachazela ukuthi hayi la sizofuna umuntu oso, okuyena oyibize nge-HR salesha igama lakhe wathi hayi umuntu oso lapha sinaye, and i-HR lapha umuntu oso. Umuntu lo yamfethu shuthi wangena ngaphakathi laphana